ta amanami paggogo na sa hatulosan para si Rohan na malitus mulai tayo pwede pa sa Tuhan kami tulupan malituhan dan holope kesempatan di hari di son di mana padu-padu bakti nyaman kami oleh Tuhan romaho mandungan di kami romaho mandungan di keluarga oleh Tuhan romana mangapuli sige akan keluarga dari tanah berkeamanan Dio terlebih oleh Tuhan mengenai mengadakan acara adat masuk Tuhan mga bagtong mandungan di keluarga Tuhan na masuk suli akap acara yang pamulai saat tuna berhak tu kuna pasogi maluaton. Shalom, turut berduka cita kami Siandongan Medina ngadong di STM dus roha bayar kana sada di Bagasan Sawanihon murohami siandina dokon nami gomos sada marohamo di Bagasan dami dinalaw paguhaton amang natahoholong yun tuwis sa pasotok kinani jadi di hope na tulang magpapagduho na model pita ng maray do iso sinari pos do makapagduho nung nga di baik ko di nasa gugong nasa tolak mo siya nasa pagdalagang mo tubiyape nung nga di buwan mo tulangon pikinulunga marulo alay nang pisadya gugo manang sadya gudan cara labain walau memang sudah umur ditentukan yang kuasa tetap akan pergi jadi karena masih pauluyot walau amang nataholong yun nungan saat de tu siya muni dewata sarupa di suara debat Tuhan Yesus bikin sana. Hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Di semua hidup mulut dunia karena posea. Dumma di seperdagi moni borak bagaimana di Firdaus usiamu di Tuhan Yesus. Usiamu di neraka. Jadi diholat tulang bertemu. Mungkin non dung tapa borak amang nataholong yun dengan nama stokina. Sudah malari muang. Alai iyo tulang. Postura kuliho. Alana istri na ko sa itu aduh otomatis diboto natural do na do hamatian. Memang iku matian matian bro. Asal we pajupak kita do dibatan na tahawon. Ang wala mahita daging taon, nang tarmay kita pajupak kali kumari dito. Jadi daging tanah pemalaki do daging taon, ikomade do daging taon asa pajupak do dibatan. So nari lu ngaborha be tulamon madakoton dibata na bujui. Hita nama kamu natinahon na suatu sengotiwo bay mabay kumayo na tulang jadi gomos na tulang kumatangiyang asa di bawah Tuhan iyo di hadwa mo imara kono ko na tulang asa sehat to kung ang sudah pikiran na tulang asa sa to tong so tulang mo seto lupa di debata jadi ang sudah idokku do paparani sudah na tulang kon paparani tulang mo na tinahon na mo do Panginoon namin santina STM dos marohamuna di Bagasan dami lau paruhaton amangon tulangon pinganana pasabab pinani ikut di Bagasan dami mahamu jala dinalaw makopi so tusidikalang dok mulai acara mulai pagi so naung di acara ng kanina Tuhan ma nahadir di saan Tuhan ma nahadir di uloni manorangi uloni say Tuhan ma daw napapungurohan ni sude akan nakulong iro hasogot di padaw man sa bada sa nakatodong malaw manududson so ni man cuaca sakto na berangkat pedusikalan Tuhan man mga alamo piniperdalana sakto na pula mo sa tuwiran di Bagasan keselamatan mo kay pasok iba pa iron namin jadi monoto pero tinggal na tulamon dos marohamuna son kami dengan sistem ini amangon untuk kami bisa mengatur untuk kami memakai roha asarupa pakilalan jadi di Bagasan ini anak ini di Patorkas Selina Muruhani siyan SN Oktober Mangigo kepaparan ni namangon asa tutong hamu maragkami sonang mas paululuan nalaho manaruhon
amaton maksudut tusumbu. Jadi tu inak saya pas buat sama asyator menang untuk mahu mengilu pengurus Tuhan ini asal pemilihan asyator untuk berjenumur sama 5 naboi bersatami jangan Islam. Pada Zulul Haminang apa namanya Kristen Gurino, kemudian yang Gurino. Setelah kebetulan di motor channel pemilihan Tuhan permainan Tuhan Kristen Gurino, membawa guru kami ini